ovo su glavne stavke, znači totalna fleksibilnost, znači pre toga ste imali API sistem, imali ste celu stranicu i niste mogli to ništa menjati. Mogli ste neke sitnice da menjate, kao što vidi kod ukusnom, promenili su boju naslova i boju linkova, tako neke sitnice mogli imati, nisu mogli u dubinom vidu da menjaju ceo sadržaj API-a, to je tačnije Limunda opcija. Nudit ćemo dve verzije. Prva verzija, to je osnovna verzija, ona je slična kao ovaj sadašnji API koji imamo. Znači, dođeš sa stranicu, registruješ se, ubaciš podatke koji su za tebe interesantni, koji se prikaže na tvojoj stranici. Znači, primjer, ako imaš stranicu kruševac.com, onda možeš prikažeš samo opcije koji su Kruševca. Samo ubaciš gore Kruševac, pisaš snimi, završena stvar, sve opcije koje su na Limundu, koje su iz Kruševca, se prikažu sad isto na tvojoj stranici, bez ikakvih problema. To je, kao što do sada bilo, to je sada prebačeno u osnovnu verziju. Napredna verzija je mnogo savremenija, delimično komplikovanija kao što se vidi, znači vidi se kod, mora malo da se baci, da ste malo upućeni u to. Tu imate da mogućnost da izvučite svaki detalj po vašoj želji. Kada ćeš primere kako to tačno može da izgleda. Šta API tačno nudi? Znači, to je prilagođen sadržaj. Prilagođen u tom smislu da vidimo sa leve strane, stranica polomni.com, oni su već ubacili naš stari API, sada osnovni API, gde imaju gore njihove oglase i onda piše ako niste našli našim oglasima, tražite na Limundu i tu vide sve aukcije koje su vezane za automobile, pošto je njihova tematika. Tako da možete ovako da prilagodite za vaš kanal koji se navio primjer sa Kruševac.com. Plus imate sadržaj, slučajno sam uzeo pogodak, to je bio strano namerno. Ubacite gore najnoviji svet kompjutera i vidite, znači on se vidi, to je opcija koja je bila na Limundu i jedan od API korisnika je stavio samo knjige i časopise, stranica Moja biblioteka, logično, knjige i časopise su najinteresantnije, i oni su isto u listi, tako da dobijete isto i sadržaj koji se vidi na pretraživačima, automatski dobijete bolji ranking, vaša stranica je vidljiva i to, kao je do sada, nije što je totalno besplatno. Šta je prednost napadnog sistema, koji su sada razlike od prvog 11.3. To je fleksibilnost, znači imate odvojene elemente, to je znači opis opcije, naslov opcije, slike, sve te elemente možete imati sami i da ih prilagodite po stranicama. Znači kažete, ok, sviđa mi se da hoće prikažem opcije, ali glupo je da pokažem opis. Ne zanimam opis, to je suviše glomazno, stanjem opis, nema problema. Slike, mogu da slike prikažem u većem formatu, u manjem formatu, kako se meni sviđa. Sa malo mašte, evo na kraju sam na brzake jedan mali primjer, ovako možete na vašoj aukciji, vidite samo slike aukcije i vodite linkom na Kalimundu. To je bila priča o API sistemu, koji je jedan deo od afiliata koji je u stvari glavna tema današnje prezentacije. Affiliate sistem znači da mi nagrađujemo članove. Razmišljali smo kako možemo da unapredimo stranicu, kako možemo da pomognemo da stranica brže raste i došli do zaključka, možemo da uložimo pare u običan marketing, da platimo billboarde po ulicama, da platimo velike pare, ali mi mislimo da to nije pravi način ni za nas, ni za ostale korisnike. Pošto je to, dajemo pare za marketing agencije, a pitanje kako imamo odziv od toga. A shvatili smo da je ključ Limunda i u stvari skoro svake stranice su njihovi korisnici. I onda smo rekli, ok, onda mi nagradimo korisnika. I to je preko toga affiliate sistema. Svaki novi API je automatski u tom affiliate sistemu i kad stavite link na Limundo, da li tu u e-mailu, u forumu, na vašem blogu, da li imate banner, sve jedno, na tom linku samo dodate jedan mali kod na kraju stranice, koji uvijek samo vaš jedinstven kod, mi automatski zapamtimo ako neko dolazi preko vaše stranice i to upisujemo. Ako neko dođe preko vaše stranice, evo to je, evo ga, znači evo preko stranice, preko e-maila, preko bloga, dođe na Limundu i postane aktivan član. Aktivan član znači da se registrovao i da ima jednu pozitivnu osnovu, da ima jednu kupovinu, jednu prodaju na stranici, mi te nagrađujemo. Sad, kako nagrada izgleda? Za prvi, znači za API, pošto tu je ipak mnogo veći sistem, mnogo zahtevniji, za svakog aktivnog člana koji dođe preko tvoje stranice dobiješ 60 dinara. Unutra staviš samo jedan link, znači u e-mailu kojem ti možeš staviš samo kao potpis.
vidi Limundo, lepa je stranica, dobiš 30 dinara svakog aktivnog člana. Nametili smo da je isplata preko 1000 dinara, čisto da ne bi morali sad na svaki 100 dinara da isplaćamo na tvoj račun u banci, bilo suviše posle, dakle malo suma, znači preko 1000 dinara ima da dobiješ isplatu, a u slučaju da nisi još stigao 1000 dinara, a želiš da prodaješ nešto na Limundu, možeš da uzmeš umjesto ti, znači kažem da stigao 500 dinara, možeš da dobiješ 1000 dinara kredit na Limundu, znači dupliramo kredit za proviziju koja je na Limundu minimalna, znači 1% od aukcije je provizija. I za kraj, znači naša limundologija, krupni poslovi se završavaju ne silom, nego stranošću. Tako da je bitno sve što pokrenete da ne zamislite u roku 2 dana imate da stvorite uspeh, nego polako, ali da budete iskreni. To je jedan dokaz na Limundu što može vidi. Zahvaljujem se svima što su uspjeli da me slušaju, jako sam malo izgubljen, malo umoran i zahvaljujem se što sam mogao da preskočim u predavanje. Hvala.